Olevo in hi March ni som pali tho tran ni ani a Russia Ukraine in do ni som pakwana ani buena chum pui a cha tel ti chu thil thleng mek chu na ti chianga khovel sarkar te la chuan thel ngeina an hrelo nge indo zel se an ti hriat lo khopin Russia le nei to economic war wangin ti atama Russia tluk chiat an ngak ti Poland oma soyatama an soi khing thanghal tur po tam takan om ve thawa mi zozinga po Ukraine mi pui khongai lo wang ni lovin US le nei to bultran dan le an kal dana wanga Russia tran ta deuh zo kan kat nuka Ukraine mi pui khongai wang po ni lawa US pong potan ngoran omboka Ukraine mi pui khongai na awanga Putin a hoem tu an omboka engpo ni se tran lam na ya thianga ngai dan soi thayani boka lai taka puan ero kan tum zel don ani in ngai dan te comment lama in ron tar lang vele don nia kar thum vel zet mai in dona chuana o ta a heti lai hian Russia la khovel sarkar hausa ten an hrek ron tup maya an ram chung nun phung le angong dan vel kan bel chiang man lem lova an tuar ve veu tura ngai photang khovel sarkar lian hawin Ukraine an han chom ron ta ka chuan Russia po in kiltin kiltanga ngai tuana kalpuin tranpui tu azong tranem ni ti thei turin news om thar meka chu China puina adil ti chungchang he ni hetiang hi Financial Times ina azia dan chuani a han thet som chin teng umyang Russia chuan China military bungrua Ukraine runan mana be sei ni in White House lam chuan an soya China hian Ukraine be na turin Russia hi tranpui atum ta emni anti US official ten Financial Times an hril danin Russia hian Chinese army bungrua le tranpui na dangte Ukraine be mek na hian rangkai tur adil ni in an soya thukim chang ero US official te hian Financial Times hi an hril du lo thung hemi thuang deuh bok hi US lam chuan ti chuakin US chuan kan tho pui be mek tu Russia pui zonga chean omani chuan churam chu kan warning ani anti China an soina ani US official te chuan Russia hian ral thuam then khatat la cham tan to ni in an soya kar thum vel jet conventional ral thuam arun vom lu tlo ta ka chuan ral thuam then khatat la cham tan ni in an soi an mamo ral thuam supply turin China hi an bi ani in US lam chuan an soya White House chuan an comment chun jom thadu vak lo thung voin khan US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Rome khopuya Chinese foreign policy top official Yang Zichi amua meeting an nayani tuna kan soilai chungchang hi Jake Sullivan chuan soi chuakin Russia puilo turin China chu atong khala an puilu yani chuan US rek na takan tuarang ti in a soyani Washington a chuasan ma in Jake Sullivan hian soin China hian Russia hi a chan chuak turani lova pui turan ni lo chutianga an tiluya ni chuan US le nei to thian ten na takin kan hre kang ti in a lo soi to ani China chau ni lo turam po ni se Russia torna lo thlamwana a hliam lo tuam sak tu chu tu po ni ro se US le tho pui ten an chunga ma kan la ang ti in NBC television ina kom na asoi ani he thil hi publica kan puang zar vak don lova mi pui hriata tlang than tir kan tumte chiam lo boka ma se China hi tilo turin kan soi puyang ati voin khan Rome khopuya Jake Sullivan le Yang Zichi te hianin koma an thurel kim chang kan hreman talovani US hian China le Russia in lei chin na tharamu in China hian Russia hne na ral thuam a pek mai rin na alian le a tun na ya heram pani te in kara in rin ton na le thian thatna apung na sa a US le nei to ma chhon tura anin thurwal dan zong po US hian a hai hawlova Ukraine buena hian China hian neutral angina in soya Ukraine run chungchanga ero Russia adem du lo thung mimal takin Xi Jinping hian Vladimir Putin chu pressure pek hriat ani hrilo ni in US chuan an ngai heram pani Russia le China ruai tu te hian February thatir khan Moscow a tho dun na tiam chin omlo no limit partnership an saina Beijing le Moscow chu samul in phiar zom chiat ang main an ommek ni angayani China inenge an soi hetia US in China in Russia apui don ti a boru kan vuak len tak chiama wang hian US a China embassy po in ngoi reng na hunani lo ti hria in China in Russia apui tur thu thang ommek chu engman hriat ve lo thuan soi Beijing chuan boruak ti dei dan tur kan zong ngar zo kani anti aming tarlan lo US official in Financial Times a hril dan vel kan soi to kha
military bungrua mangin Russia hliam thoi dam tumna omni omin he US official hian asoya Washington le nei to chuan China hi an volok na sa hle ani Chinese embassy thupuang tu Liu Penghu in Reuters a hril danin China hian he thil hi a hrelo tlat mai Beijing chuan borok so sang zel tur ti dai turin ma ala zo kani ati Beijing chu neutral state kan ni a ma se UN in puya khan Russia dem na ero kan phar chhuwa pui du lo mai ani ati analyst then khat ve thung chuan US in an rek chak berle nu niaman chak ber chu China ani a chu wangin Russia pui angalan tira China rek ron turin US hian ma ala mek ni in an soi ve thunga ole thudanga kalang Cholni zinga Russian cruise missile dena wangin Poland ramria Ukraine military base amitam tak boral thu kan soi to a Poland NATO member ramri atanga KM somni chawani awangin NATO member ho an ron tho suawani bera kan ram in ron khoyani vai chuan ti in Russia an vona saddan vel kan soi to ani kha Indo puilian zo ka chuak teu ther hle KM somni vel chawin Russia versus NATO Indo wa chuak lo ati thei ome kha thil thleng khan Ukraine chaklo na la yaron phaulang non le a chu boruak ral thuam ron kal lo dang turan nei thattok lo zia ani Zelensky chuan ni du om lo takani NATO lamin no fly zone min puan sak du lawa nuclear Indo na achwa lo wangin kan ram himna tur min ben per sakani kan ram van boruak in khar du lawani chuan Russian missile laka he ram hian tluk chet ba kamha bak lo ati ole vo in lama pokhan in beina ala chol lawa tukin jing khan Kiev khopuya building sang pakhat chu achimrup mai mi pani an thi ni in an soya Russian force ten he building hi an kapa hemi zo hian building hi achim zui ta ni in an soi Ukrainian chanchuak tu pol te chuan mi pani an thi ni in an soya mi pathum damdo ina da ani a mi pathum damdo ina da an ni a chanchuak tu te chuan he in chima hian mi somruk pathum an chanchuak to a mi pakwa zon huan la ni lawa he thubuat seilai thotran ni chonudar ni Ukraine huna jingdar som le achan ve thleng hian an la jong mek zelani heti lai hian Kiev khopui daya in kana ala chuak na sa hle Russian lamin lai puyan ron kap na sa hle a Kiev khopui mar thlang lama in be na hi ana sa zual Kiev khopui chung lam panin an ron chemek ni in an soya Kiev khopui councillor pakhat chu in be na boral ni in regional administration chief Oleksiy Kuleba chu na puang ni zan khwa de utho khan Kiev khopui dai fem Irpin Hostomel le buka te anin nuaya Kiev khopui ron lak an tum ta tak me uni inalang General Staff of Ukraine Armed Force chuan darkar somni pali chungin Kiev lak theina tur khopin Russian ground troop te hi an chana thatok lo ti in apuanga mar thlang lama ero ma an son ni in a soithung Ukraine General Staff lam soidanin Ukraine sipai te hian Russian base an thlur bing ve thung ni in a soya logistic abilities po dan cha antum ni in na soi Chechen helpolten Russia an pui thu kan hreto a an general Magomed Tusayev tele anaute po Ukraine lamin an loda thato a Ukraine mi poimo tha tumaron thok chuak an ni a an mi tha turte ID an orzela Ukraine an ron lu ma khan an thomanat veinen Ukraine an ron lu ta polenga thlangtla ang wangwang mai an ni an thom hriat zui turo om lova an thi thu kan hreta hramani Chechen ral hrat rol po akoto patang Ukraine sipai te bula chuan an ral hrat hlei thei bik lawani ange Ramzan Kadyrov chu Ukraine khopuya ron tlalut ve don ta anaute chuan an mission Ukraine official tha chu an ti hlotling hlei thei si lawa a ho te hi ron mudona Kiev khopui lak dan tura soi pui don ni in Al Arabia News chuan apuang voin khan Kiev khopuya aviation industry pakhat Antonov aviation plant chu Russian selin an kap fu hlo maya an ka fu nu hian a kang hlo mai a unit thren khata kang chiani in an soi tin Ukrainian National University chu Russian troop ten an beiboka hei hi journey hi fa Polytechnic National University ni in Nizan Khan Russian force ten an bayani side bilam report hantar lang vele ila Russian lamin Ukraine military hun ma an ti chiat zong hi sangthum zakwa somhnia kai to ni in Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan voin khan press briefing nei na puang khaltu omlo thlona unmanned aerial vehicle za somli pathum te tengle armor motor sangkhat janhi somruk pasari rocket launcher za somni pali artillery system le mortar zali somnga pasari
special military vehicles sangkhat somni le pariat te anti cheto ti apuang Russian Aerospace Force te hian Ukrainian unmanned aerial vehicles thlok lai chu ni zan khan an kap thlale a Bayraktar TB chu ani Ukraine lamsoi ve dan thungin Russian ral thuam an ti chet dan chu hetiang he ni thlona somsari pali helicopter somriat paruk teng zathum somsari pali lai puiza somli te sipai phur motor sangkhat jani somni paruk medium missile call somruk panhi te indolong panhi motor pa ngai zaruk tuyal thei phur truck lian somruk te UAV somsari thlona kana somsari pali te anni ole khati zong khanile photte se video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole